Reka ambasuze kaye nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muherereye mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Karongi haturutse inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho umuturage yatemewe inka n'abagizi ba nabi bataramenyekana kugeza ubu ngubu. Iyi nka ikaba yapfuye. Ni inkuru ibabaje, turayibagezaho ku buryo burambuye. Hanyuma turababwira ko mu gihugu cya Tanzania isoko ryagwiriye abari baririmo kugeza ubu ngubu, bakaba bakomeje kugenda basaba ubutabazi kuko aba bantu bakiri muri iri soko. Turaza no kubabwira ku nkuru y'akababaro ibabaje ituruka mu Buhinde, aho impinja 10 zose zishwe n'inkongi y'umuriro yibasiye bimwe mu bitaro byo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ngizo inkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, twizera ko zikomeza kugenda azibanogera, ariko mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye ni munyemerere mbanze fate akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV. Tunasaba mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora gutambutsaho igitekerezo cyangwa se mukaba mwatangaho inkunga mu gihe mwaramuka mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwana Cretine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Karongi Hakuziyaremye Protego, muri aka karere biravugwa ko yatemewe inka n'abataramenyekana kugeza ubu. Inka ikaba yapfuye. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 mu murenge wa Rugabano mu kagari ka Mubuga, ni mu mudugudu wa Akarumbi. Ndacyayisenga Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rugabano, yabwiye Bwiza ko aya makuru ari impamo. Yagize ati inka ya Hakuziyaremye yasanzwe mu kiraro n'abataramenyekana barayitema birangira ipfuye, aho yatubwiye ko arimo gukeka uwamugurishije isambu witwa Nyirabagesera Jeanne, agakomeza kujya agaruka akwahiramo ubwatsi, ariho amakimbirane y'aba bombi ngo yaturutse. Akomeza avuga ko Hakuziyaremye yababwiye ko yabujije uwamugurishije gukomeza kugaruka kwahira ubwatsi mu isambu ye, undi akabyanga, abiza ngo no kugera ubwo amubwira ko azabyemera inka atakiyifite, nubwo avuga ko nta makuru babifiteho. Uyu muyobozi yatwemereye kandi ko bagiye kuganiriza abaturage, aboneraho no gusaba kutajya inyama z'iyo nka itarapimwa na veterineri mu gihe iperereza ari gikomeje. Yaboneyeho kandi gusaba abaturage kumenya ko iyo wagurishije umurima uba wagurishije n'ibiwurimo byose. Ni inkuru rero ibabaje. Kugeza ubu dukora iyi nkuru akaba hataramenyekana mu by'ukuri waba yihishe nyuma y'iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi n'ubugome cyabereye muri aka karere ka Karongi. Reka twizere yuko uwakoze iki gikorwa kibi agomba gufatwa akabihanirwa, ariko kandi n'abantu tubasaba kongera kugira umutima muzima. Reka iyi nkuru tuyisoreza aha, ahubwo twerekeze mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania haravugwa ko isoko ryagwiriye abantu bari baririmo bakaba kugezana n'ubu bahezemo.
Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Tanzania avuga ko isoko rusange rya Kariakoo riherereye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo mu mwaka wa 2024 ryagwiriye abariremye ndetse n'abaricururizagamo bose. Iri soko ry'amagorofa 4 bimwe mu bice byaryo byaguye bikomeretsa abantu 28, undi umwe ahita ahasiga ubuzima nk'uko ibinyamakuru birimo The Citizen itangaje. Inyuma y'iyo mpanuka, Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa yageze ahabereye impanuka ndetse ageza ijambo ryo kwihanganisha no gukomeza abagize ibyago byo gupfusha umuntu ndetse n'abakomeretse. Yagejeje ijambo ku baturage mu izina rya Perezida Samia Suluhu Hassan w'iki gihugu cya Tanzania. Polisi ya Tanzania yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyatumye iyo soko rigwira abari baririmo. Kugeza ubu rero ubutabazi bukaba bukomeje gutangwa bigoranye cyane buhabwa abakirimo imbere kubera ko nyine bamaze guheramo. Inkuru ya BBC ikaba ivuga yuko aba bantu bakomeje gushakirwa uburyo bahabwa amazi, ariko hanashakwa uburyo aba bantu bashobora gukurwamo ari bazima. Byanze bikunze n'ibintu biraza kugorana bigafata n'igihe, ariko kugeza ubu ngubu abakora butabazi bakaba bohereje amazi abaheze mu nyubako y'iri soko babinyujije mu myenge. Abo mu matsinda akora ubutabazi muri Tanzania baravuga ko ku cyumweru baraye bashoboye gushyikiriza abantu baheze muri iyi nyubako, bakabashyikiriza amazi kugira ngo byibuze babashe gukomeza gutabara ubuzima bwabo mu gihe bitari byashoboka ko aba bantu babasha gukurwamo. Abantu 13 bamenyekanye ko kugeza ubu aribo bamaze gupfa, mu gihe kugeza ubu abandi 84 batabawe bakaba bamaze gukurwamo ari bazima nk'uko abikubiye mu mibare mishya yatangajwe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Aha yavuze ko Minisitiri w'Intebe ubu akomeje kuyobora igenzura ryimbitse ry'inyubako kugira ngo abantu bakomeze kugenda abatabarwa. Perezida Samia Suluhu yongeyeho ko polisi izakusanya amakuru yose y'iyo nyubako yahirimye akashyirwa ahagaragara ndetse hakamenyekana icyaba cyateye ihirima ry'inyubako. Imbaga y'abantu bari bashungereye bakomeje gutegereza kureba uko abantu babo batabarwa bagakurwa muri iyi nyubako. Umukuru wa polisi mu karere ka Dar es Salaam Albert Chalamila yabwiye ikinyamakuru The Citizen cyo muri icyo gihugu cya Tanzania ko abantu 7 batabawe kuri iki cyumweru bakaba bakuwe mu gice cyo munsi cy'iyo nyubako. Yagize ati twizeye ko abandi barokotse bazaboneka. Umubare w'abagiheze muri iyo nyubako nturamenyekana, gusa imibare iri kugenda ikorwa kugira ngo byose bimenyekane. Ni nyuma y'uko iyi nyubako itangiye guhirima ku wa gatandatu hafi ya saa 3 za mu gitondo ku isaha yaho muri Tanzania, no kuvuga hafi saa 2 za mu gitondo zo mu Rwanda no mu Burundi. Abatabazi ba mbere bakoresheje inyundo nini n'ibiganza byabo byonyine mu kwigizayo ibyasenyutse nk'uko ibiro ntaramakuru AFP byabitangaje. Nyuma yaho hazanwe imashini ziterura ibiremereye byari byagwiririye aba bantu. Ku bw'amahirwe iyo nyubako yahirimye mbere y'uko abantu benshi cyane bagera muri iryo soko. Abayobozi batandukanye muri iki gihugu ntibaramenya icyateye ihirima ry'iyi nyubako,
gusa iperereza rikaba ari gikomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi impanuka. Ni inkuru ibabaje ariko byanze bikunze twihanganishe abo muri icyo gihugu cya Tanzania ku bw'iyo mpanuka yagwiriye abantu batandukanye batari bake bari baremye iri soko ryo mu mujyi wa Dar es Salaam. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu gihugu cy'Ubuhinde haravugwa inkuru y'impinja 10 zishwe n'inkongi mu bitaro byo muri iki gihugu. Ibitaro bikuru bya Jhansi biherereye muri leta ya Uttar Pradesh mu Buhinde byibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye yatwaye ubuzima bw'impinja 10. Uyu muriro waturutse mu mashini itunganya umwuka wa oxygene wibasiye ibi bitaro kuri uyu wa 15 Gushyingo muri uyu mwaka w'2024 ufata igice kivurirwamo impinja mbere yo gukomereza mu bindi bice. Ibinyamakuru byo mu Buhinde bitandukanye byatangaje ko abaganga bagerageje gutabara abarwayi bashobora kurokora impinja 35 zirimo 16 zakomeretse. Nkuko byasobanuwe n'abaganga, impinja zapfuye zishwe n'umwotsi winjiye mu myanya y'ubuhumekero no gutwikwa n'umuriro. Umuyobozi mukuru w'ibi bitaro Dr. Vivek Kumari yatangaje ko nyuma y'aho impanuka ibaye abagiye gukaza umutekano w'abarwayi, aho agira ati tubabajwe bikomeye n'ibi byago kandi twiteguye gukaza umutekano w'abarwayi. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yihanganishije imiryango yaburiye abayo muri ibi ibyago, ayizeza ubufasha bwa guverinoma. Ni inkuru nayo ibabaje kandi iteye agahinda, gusa no kwihangana abyanze bikunze. Hanyuma rero tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, twizera yuko zikomeza kugenda zibanogera. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba kandi inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo ubutumwa n'amakuru bigere kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 822. Iyi nimero yakira amafaranga na message gusa, ubundi tukaguhamagara mu gihe bibaye ngombwa. Nitwana Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mwirirweho muhaye kandi muronke.